ko to mene geda, Bok skvadro, bok igrači, bok navijači i ostali Majko bači i dobrodošli u Zurkinu školu navijanja ili ti nabijanja, što je pak opet sastavni dio navijanja, a Zurka sam ja. Ne ti si ono. Kod nas navijača Hrvatske nogometne reprezentacije nije bitno od kući. Bitno je da si Hrvat, a mi Hrvati bomo se već kasnije međusobno obračunali. Nije također bitno ni ime ni prezime. To zanima samo Muriju. To su Monike su u plavim uniformama i Kane kape padaju uz glave dok trče za vama, a u rukama drže ono gumene pendreke tak da ni peškići ne bježe od njih. Ovike su hrabri i od njih tipak dolaze u ono oklopima iz Ben Hura i na konjima. Zato se mi, navijači Hrvatske nogometne reprezentacije, zovemo po nadimcima kao što su Dugi, Brzi, Jaki, Šaka i neizostavni Buraz. A ja sam Zurka i mater! Svako ko je barem jedanput bio na stadionu misli da je navijač. Ma nema. A di ste bili kad je grmilo, ne znam, na gostovanju u Malti, ili na teškom gostovanju u Andori, ili na Farskim otocima? Sad vas je pol reklo, ja sam bil na Farskim otocima. Pa nisi bil na Farskim otocima, jer Hrvatska nikad protiv Farskih otoka nije ni igrala, dobro? Kaj je to navijač? Navijač je osoba obučena u boje nacionalnog tima, vatrenog srca, jakog glasa, brzih nogu s viškom testosterona i pripadajućim bukostvarajućim i glavorazvaljujućim rekvizitima. Navijači se pak dijele na malere, to su oni koji nemaju kartu pa šeću oko stadiona, veziste, to su oni koji vežu transparente, razvijače koji razvijaju transparente po tribinama, bengalske tigrove s bengalkama, bajraktare sa zastavama, pirotehničare sa pirotehničkim sredstvima, orkestar s instrumentima te zboraše kao najbrojniju i najglasniju podršku. Zboraši se pak dijele na sektor A i sektor B. Sektor A viče u boj, a sektor B vraća za narod svoj! Ali to je već za one malo naprednije i to ćemo obraditi u nekoj od sljedećih emisija u kojima ću također vaš profesore biti ja, Zurka! Vidite, bitno je da imate te kretnje i manire vezane uz nogomet. To ne mogu biti navijačke, a mogu biti i nogometaške. Dakle, na prvom satu naučit ću vas neke osnove. Izgled navijača. Ukratko, nabijen, nabrijan i obrijan. Obleka. Na nogama Marte sa željeznom kapom. Zašto? Zato. Ako vam nešto kapne na nogu, a pretpostavimo da će to biti krv, tako da jednim potezom krpe vi to lako skinete i Marta je ko nova, evo kao da se ništa nije dogodilo. Međutim, ukoliko na nogama imate stare, šugave, smrdljive tenisice i krv vam kapne na nogu, vi to sa tom krpom istom ne možete obrisati da se postavite na trepavice, noge će vam izgledati ovako, a takvi ne možete hodati po gradu jer niste seljaci nego ste navijači Hrvatske nogometne reprezentacije. Tu su još i hlače sa hrpom džepova, u jednima ćete držati upaljače, u drugim džepovima ćete držati kovanice, a tu je i džep za cigarete ako ste pušač, a bolje da niste jer pušenje šteti vašem zdravlju. Kaj imamo dalje? Tu je još i majica, takozvana kurtonka od najlona da se prilijepi uz tijelo, da nakon cijelog dana iščekivanja tekme u nervozi postignete taj navijački miris, ne, a i isticat će vam se mišići. A ako je riječ o utakmicama nacionalne vrste, a je, onda tu istu majicu zamijenite za majicu u kockicama, također od najlona, po mogućnosti sa imenom vašeg omiljenog nogometaša. Od modnih detalja tu je još i kapa i šal koji treba zaslužiti, on je priča za sebe, o njemu ćemo posebno. Nadam se da ste neke naučili, dame i gospodo, evo, prvi sat je gotov. Do drugog sata molim definiciju navijača, lijepi pozdrav uz pjesmu Hrvatski smo navijači, nek se javi ko je jači. Evo, nije se javio niko, pa ni njegov brat Robert, znači najjači smo najjači, najjači smo najjači. Do viđenja!